urakoze cyane kumbaza kino kibazo kuko sinari nazi ko wakimbaza wankuye ku rubuga rwa Siberika Kasarani n'umuyobozi wa Siberika ariko ni Chairman ariko ntabwo ari we ushinzwe Siberika ya Kasarani n'abanyamurenge ni communauté y'abanyamurenge Chairman yihaye autorité yo kunkuraho bitewe n'amagambo nababwiye y'ukuri ijambo rya mbere yaburanye n'umugabo bita Muyumbi aramutsinda atsinda Chairman bitewe n'ibintu by'amatara kitagenda mukoreraho ndamubwira ati wewe ibintu ukora ntabwo ari byo bwakeye bwije ukuraburana n'abaturage bawuyoboye ibisi byiza njandika kuri Siberika ndavuga ngo naduheze ingingo abagabo babasaje babakoreye yuko bari bamubwira ngo nagende avuguruza ibyo yagiye atukisha Muyumbi kuko Muyumbe ni umuntu w'umuditeri bari baratoreye muri Gasarani twebwe turabaturage batoye arangije kubikora nandika ikibazo cyari cyabaye muri Gasarani cy'umugabo bita Yafete yakubitiwe aho bari mu cicaro cyangwa se mu kabari aho bari ko baganirira akubitwa n'abantu ntazi ngo ni bande namwe ati rero abagabo b'umuhana nimuhaguruka ikibazo cyafite kubera ko cyagiye cyafetinga abantu benshi bagiye bafungwa batazira impamvu z'akabari barimo uwo bita Chairman Mavugo barimo Yafete yarakubiswe kandi kero yikubiswe ufite rezo niho butsinze kuko wavamiwe kandi wamuvamiye ni umunyamurenge ariko umunyamurenge wamuvamiye yamutejeje ibibazo by'abandi uyu muntu nkiyakubita Yafete ntagenda yerekanya telefone za Yafete nta munyamurenge wari gufungwa habaye no guherekanya amatelefone ubwo urumva telefone gane bamwambuye yatse Yafete telefone urumva niyo yafashe ba Chairman ya Sego kugira ngo bavuge uwayizanye narafungwa izo nizo manza tugenda turimo kuvuga ariko muri ibyo Yafete we ntabwo yareze bana bagabo bafashe telefone yatanze report nk'umunyamurenge ko yakubiswe ntiyakagira umuntu mu buzima uzagamanira ubwoko ngende umugorora napfushe bene wacu cyane muri ziriya ntambara undi munyabyinshi yapfushe bene wa muri ziriya ntambara umusinga karapfusha hariya ese ni hello vipi yambu cyane bantu banje nizere ko mumeze neza aho muri hose kandi utameze neza nukuri ni yisi buca bucana yandi hari rurema Imana iri mu ijuru duhora tuyishima kandi tubireho kuyisenga yes kano kanya ngiye gukora ikiganiro mfite umutumirwa utifuje kugaragara imbere ya kamera ari ku ruhande ariko ndabizi neza yuko tuganira kandi ibiganiro bikagira aho biva naho bitugeza mufite amatsiko menshi ku bintu by'abanyamurenge biri kuvugwa hano hanze hari biri Kasarani hari biri mu gihugu aho bita muri gakondo rero reka ntangire niyegereza umutumirwa turi kumwe ubundi tuganire karibu wangu yego murakoze cyane banita Rugora Patrick ndamuturage wa Gasarani mwakoze kunsura urakoze cyane unyemerere ngo ufatire mikoro uravuze ngo witwa Rugora Patrick yego utuye Kasarani yego yes urakoze cyane wenda bitewe n'uburyo atashatse kwigaragaza si ngombwa ngo ndumuki ndumwishwa baki ariko ikiri ngombwa ni message iri hano ndabizi neza yuko amakuru tugiye kuganira abantu benshi mwafiteho amatsiko kandi wenda hari n'abakifuje kuyabaza bakifuje kuhagera bakaba tuhabagereye umutumirwa wacu rero turatangira tukwiyegereza turakubaza ese ikibazo cyose tukubaza uriteguye kugisubiza icyo nshoboye ndagusubiza icyo ndashoboye singigusubiza murakoze nyakubahwa Rugorora ndashaka duhere amakuru yacu hano Kasarani batangiye bavuga yuko muri minsi hari amatora bagiye gutora ese nk'umuntu uri Kasarani uriteguye nayo matora ese ibiri mu matora byose urabishigikiye cyangwa hari icunenga amatora ni byiza gutora uwo bita umuyobozi Chairman uhagarariye impunzi Gasarani ariko urumva impunzi zifite icyo baza bita amategeko cyangwa se umurongo ngenderwaho niyo uwo nguwo uzaza wese umurongo bazakomeza niyo twe tuzagendera kuko twe turi abaturage
urakoze cyane nyakubahwa Rugorora. Mu minsi ishize numvise yuko bagukuye ku rubuga rwa Siberika cyangwa se ihuriro ry'abanyamurenge hano Kasarani, wabyakiriye gute? Ese byaturutse kuki? Urakoze cyane kumbaza kino kibazo kuko sinari nazi ko wakimbaza. Wankuye ku rubuga rwa Siberika Kasarani ni umuyobozi wa Siberika, ariko ni chairman, ariko ntabwo ari we ushinzwe Siberika. Siberika ya Kasarani ni abanyamurenge, ni communauté y'abanyamurenge. Chairman yihaye autorité yo kunkuraho bitewe n'amagambo nababwiye y'ukuri. Ijambo rya mbere yaburanye n'umugabo bita Muyumbi, aramutsinda, atsinda chairman bitewe n'ibintu by'amatarakita agenda amukoreraho. Ndamubwira ati wewe ibintu ukora ntabwo ari byo, bwakeye bwije ukuraburana n'abaturage bawuyoboye, ibi si byiza. Njandika kuri Siberika ndavuga ngo naduheze ingingo abagabo babasaje babakoreye, yuko bari bamubwira ngo nagende avuguruza ibyo yagiye atukisha Muyumbi, kuko Muyumbe ni umuntu w'umuditeri bari baratoreye muri Gasarani. Twebwe turabaturage batoye. Arangije kubikora, nandika ikibazo cyari cyabaye muri Gasarani cy'umugabo bita Yafete, yakubitiwe aho bari mu cicaro cyangwa se mu kabari aho bari ko baganirira, akubitwa n'abantu ntazi ngo ni bande. Namwe ati rero abagabo b'umuhana nimuhaguruka ikibazo cyafite, kubera ko cyagiye cyafetinga abantu benshi bagiye bafungwa batazira impamvu z'akabari, barimo uwo bita Chairman Mavugo, barimo uwo bita Mutima, barimo uwundi waje gufungwa nyuma kuko ntarinzi kuko wenda ashobora kuba yari muri iyo kosi, uwo bita Eric Sabje Mukiza. Njyewe mvuga mbwira abagabo kuri Siberika ndavuga ati mwa bagabo mwe turabanyamurenge, nta manza z'abanyamurenge zaje muri polisi, nimugende mugerageze runo rubanza mu ruhine rugaruke. Izo message zose nagiye nandika zagiye zizimwa n'uwo bita ngo ni secrétaire wa Siberika, ngo bita Mutambyi, n'umukwe wanjye. Ndabona ntabwo nshobora kuja kuhangana n'umukwe mugihe anzimirije message, afite impamvu. Twakomeje kuvugana nawe mu gikari mubwira kuko ntacyo nzira, navuze ukuri. Abagabo bagomba guhagurukira ikibazo cy'ibi bintu byabiba, abandi bakareka mu makunyagwa, kuko urumva Mavugo yarafunzwe, niwo hawe telefone ngo Yafete wakubitiwe mu kabari, harafungwa aranyagwa, kandi kunyagwa kwa polisi ya Kenya bakufata amafaranga yose bashaka barayaca, nabo bagenzi bose bagiye banyagwa gutyo. Ariko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nari nabusabye kugira ngo uwo bwa Kasarani burangirize kino kibazo cya Yafete mu muryango hari iwacu aho bita mu Kirambi, kuko imanza zacu z'abanyamurenge ntizazija mu nkiko, ni mu Kirambi. Abagabo bagende barebe ukuntu babigenza. Ako message zanze barazizimya. Nyuma yabwo mbona bankuye ku rubuga. Uwankuye ku rubuga ni umugabo bita Chairman Nkiriho, ankura ku rubuga. Ndabaza ati unkuye ku rubuga kubera ko mvuze ano magambo abiri. Ntibaje kunsubiza, arambwa ngo mfite amacakubiri ngo kuba kubwo ko abanyamurenge. Ikigera kabiri ngo aje kwandika kubera ko yashakaga kugira ngo aje kumparabika izina ryanje, amparabika avuga ngo sinza ntanga umusanzu utabara ruguru. Ibyo ari byo byose sindi umugabo ubura amafaranga yo gutabara ruguru, kuko yaje kumparabika naramubwiye, namubwiye aho nza ntanga umusanzu wanje arahazi, kandi amafaranga we ubwiwe atanga nayo ntanga ntabwo angana. Rero abanyamurengekazi batwumva, message Nkiriho yatanze ari Chairman wa Gasarani yaramparabise. Sindi mu Kagara, simfite no kuzogambanira ubwoko. Twarabwaniriye igihe kirenze, nti nubwo turi impunzi muri Kenya turashaka komeze gukora, nitunagenda tuzagenda. Ariko Chairman yaramparabitse, amparabika izina ryanje ryo kuvuga ngo sintanga umusanzu, mubwira ko naze mwereka aho ntanga umusanzu wanje wa buri kwezi, turebe amafaranga yo atanga n'ayanjye atanga. Ntiyaje. Ariko rero ababonye iriya message ya Nkiriho yagiye acishaho yo kumparabika, avuga ngo sintanga umusanzu,
nguko ndacamwe abanyamurenge nuko nanabavuga ngo nibahagurukiye ikibazo cya Yafete. Yafete bavuga ko ari akagara kandi by'ukuri politike twe tuyibamo. Yafete avuga ko ari akagara. Ako kagara iwacu kera twari tuzi ko akagara ari akazu k'urubunga. Wenda tukiri aho bwana Rugorora, ndashaka kwibaza kuba baragukuye mu rubuga rwa Siberika kuba utari kumwe n'abandi, ese kuri wowe ntacyo bitwaye cyangwa se kuri wowe hari ikibazo kuba utari mu bandi? Icyo ubajije ikibazo cyiza. Nyuma yacu abagabo baracicariye bari mu rubanza, baza basanga kuko yaramparabitse anziza ubusa, baza kunsubiza ku rubuga rwa Siberika nk'abanyamurenge, kuko namubwiye ngo nashaka ibyo nkora azabibaze tubimwereke, ariko areke kumparabika. Yashakaga gufinyiriya ni bya bindi bavuga ngo umuntu avuze ukuri bamwita akagara, kuko ikibazo cya Yafete nicyo naringiyemo. Mbabwira ngo nibahagarike kino kibazo cya Yafete kireke mu kwafekita abanyamurenge, abantu bagume bafungwe uruja n'uruza bazirusa. Mubwira nk'umuyobozi hako no mu rubanza bagiranye rw'abanyamurenge yisobanura ko atari kuja kuri polisi kubera ko polisi yari kumufunga. Ese umuyobozi atinya polisi? Nuko niko nari mvuze, ariko yaramparabitse. Wenda tukiri aho urumva yuko bagusubije ku rubuga, reka twinjire mu makuru ya Yafete. Uri gukomeza uvuga Yafete, wenda abantu ntibazi Yafete ngo byatangiye gute. Twumvise yuko hari umugabo bita Yafete wakubiswe akubitwa zira ibintu bijyanye n'akagara. Ese ni koko yazize akagara? Urumva buriya kugira ngo uje kuja muri details z'umuntu ntiwazimenya. Yafete ni umugabo utuye Gasarani, njyewe simuzi, simfitanye ikibazo na Yafete. Akagara gusobanura ko akagara nari nzi ko ari urubunga abantu bahuriramwo cyane. Akagara kari ak'abapfurero, abanyamurenge bagira urubunga. Akagara kari akantu kakahiza abapfurero bagaza bicaramo bakabazana imitsima bakarya bakaganira ibyahise. Ariko kuri Yafete sinakuvuga ngo Yafete muzi 100%. Yafete kumva ko yakubitiye mu kabari, kuko sinari ndi kumwe nawe, sinari mu kabari, na makuru narabyumvise ko yakubitiwe mu kabari. Ariko mubagaze ku kabari aho yakubitiwe, nanjye nageze muri Costa kureba mbaza ngo si umugabo yakubitiwe iki. Numva kuko ibyo bakubitanye n'abasinzi bari mu kabari barwaniye ubusa, nta munyamurenge ugambanira undi ngo bagende baje kumwica mu kabari. Kiyo biza kuba mu ikanisa, twaravuze ngo ni mu ikanisa bakubitiye umuntu, cyangwa mu muhanda, cyangwa iwe mu muhanda, cyangwa iwe mu rugo bamuvamiye. Bari bagiye gusogongera agahiye, nimba ari yasogongeye agahiye kiwe, n'abandi bari ko basogongana basa n'ababushanyije indimi. Akabari uje ukajamwo azi ingaruka z'akabari. Burya akabari inzoga bazayita ngo ndakunyoye sinkunyoye, hari igihe uyinywa ikagukura mu bandi bagabo, kuko abo bari munezero wabo w'iyo nzoga. Ariko twebwe ntitwaturiyo. Ayo ni amakuru tubwibwa, kuko njyewe nagerageje kugera na kuri Costa aho bamukubitiye. Icyo bapfuye ni inzoga, kuko uyu mugabo Yafete yarishwe biriziwe. Uwo bari ko basangira bavuze ko basangira neza, ako waza kumuharabika. Uwo muharabitse yaramukubise, kandi amukubita n'umwana mutoya. N'umwana muto cyane. Ni umuntu mwamukubise? Ni umuntu mwamukubise, kuko na CCTV igaragaza ko ari umuntu umwe. Njyewe narigiyeyo mbaza akabari aho yanywereye, kubera kuko nababwiye ngo ndashaka kumenya ukuri kwimbitse. Bangaragariza ifoto z'uko barwanaga. Yafete uwamukubise n'umwana umwe w'inzobe w'ubwanwa bwinshi, ariko yamukubitiye yaramuharanze. Nta munyamurenge wamutumye kuja gukubita Yafete, kuko urumva ni mu kabari bari, kandi Yafete ntiyarafitanye ikibazo n'uyu mwana. Uyu mwana yaramuvamiye nyine, urumva burya mu kabari ukurusha imbaraga yo guhonda. Ariko rero uyu musaza w'abandi yazize ubusa, kandi azira ubusa bw'uyu mwana wari wasinze. Ariko nawe ikosa yakoze kujya guharanga abantu b'abandi bakabafunga, bagenda barya abantu b'abandi amafaranga bashaka ukuri. Kandi polisi yo tukiri aho umubwiye yuko wahageze kuri tere yarwanye n'umusoro umwe
uvuze mutoya kubera iki bishobora kuba byaraje bigasa nk'ibyitirirwa politike bakaba bishobora kuba byarafashe iyo sura? Icyo nabivugaho ugiye kubireba mu kabari burya ntibamwicaye mwenyine, abari iruhande rwe nibo bakoze amakosa, baba barakijije uno mugabo, kuko uyu mugabo wenda nimba ariko zira ubusa baba barabihagaritse bakavuga ati mureke kurwana, ubundi no mu kabari iyo barwanye harabakiza, akabari ko singinjiramo ariko arabakiza bakavuga ati mureke kurwana, ibi mwamukora si byiza. Yabuze kirengera kandi yari afite abandi bari kumurengera. Izo nizo ntambara twagiye twumva bagiye bagirana, ariko bagize nabi. Abari hafi nawe bari kumukiza bakareba ukuntu ba managing icyo kibazo, ariko uwamukubise yari umusinzi. Umwana mutoya w'ubwanwa bwinshi kubera urabirebye kuri CCTV n'akana gato pe, ariko ni muremure afite arapima ibiro 1 kandi nanjye yankubita ndakurahiye. Urumva nyine n'umusaza yafete, ariko umusaza ndi yari ifite ngo ikibazo ngo ari yishyuye, kuko n'uriya n'abariya bo muri county narababaje barambwira ngo yari yishyuye, nta kibazo yari afitanye nabo, gusa habayemo kujyadingana n'uriya mwana kubera ko uriya mwana yari yanyweye na musaza yinywere ntiyamenya ko umwana yumwubahuka, nyine basa n'abahanganye baragongana. Ariko icyambabaje ni ukugenda bikururana abantu. Ikibazo cya Yafete ntabwo cyari ikibazo cyo kwafetinga uwo bita Galaxy ufite za YouTube yase, cyari ikibazo cyari kurangirira aho barwaniye muri ako kabari bari barimo. Ariko kubera ko uyu kandi si Yafete wamutumye kuja kumuburanira, ntabwo ari wamutumye. Yafete ni umugabo utuye Gasarani, icyo ari byose nkiyaza kumutuma haba harabayemo ibindi challenge nyinshi. Mu kinyamurenge bavyita umwana utumva y'ikinyoni taribwa. Galaxy ni ikiwerewere, tugisubiramo ni ikiwerewere. Kitaza kuba kiwerewere yari gutura muri Kenya neza, ariko umwana w'ikiwerewere y'ikinyoni taribwa. Mani reka guseka birababaje, mani reka guseka birababaje mani, aya mani birababaje. None se ni gute umuntu afata abanyamurenge bose akabashira mu gafuko? None se uriya yarasomye? Hari letter nimwe wari wabona yandika mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza? Ariko yanditse ibitabo. Igitabo kivuga iki? Yanditse ngo igitabo ngo nimba ari ngo amakuru yo kwa Nyarugabo. Yavuze amakuru ya nyina akareka kuvuga amakuru ya Nyarugabo. Nyarugabo ko ari umugabo ugize imyaka muri politike. Yasohoye indirimbo amutuka. Aramutuka ariko yishoza gutuka. Yego. Inkongi yundi iyawe ntiyaguhera data. Yahunze, ariko yahungiye n'ahandi kimwe n'ahandi. Wa mugabo tukagambanira ubwoko, murumuna wawe ntiwakena ko wamwica. Wenda tutaragira ku icya Galaxy, reka tube turetse ko turaza kukigeraho. Wambabaje kwanza, ikindi kibazo ikimbabaje gusa ni kimwe nuko wabanje guseka. Kuraseka umuntu waneye birasekeje bro, bakabigaseko nk'akeza sha awosika abantu abapfa rugurumani. Nanone biro mu ntambara turamenya intambara nakubunye ndayumva mbona iyo muvuye ahantu bagwanye wa mugabo ukagaruka sanga master wa mwajyamana mu gitanda yapfuye, sha ntiwakwishimira ikibazo irangegera nakubwiye. Wenda abantu mumbabarire cyane, gusa wenda nzi neza ko abadukurikiranye hari abasekamo, ariko reka tugaruke ikibazo cya Japhet. Kubera iki Japhet hajeho urubanza bikarangira abanyamurenge bose bakasarani bagiye kwishura amafaranga ku byabereye kuri Japhet? Igituma bayishyuye n'ubwenge buke. Umugabo azabita ngo nta bwenge yagiye nta rwandiko. Mugihe umuntu akubwiye ngo nakubise umuntu ntukamwemere, ihungire. Amategeko avuga ko bano bose bakoze amakosa. Polisi ntabwo yaharanze umuntu. None se ufashe telefone y'umuntu bavuze ngo wakubiswe ntufungwa? Urafungwa kuko ne bayifatanye. None se uvuze ko wazanye umuntu wakubitanye sufungwa? Ariko rero sereka nkubaze, Siberika ntabwo ari polisi, ariko niyunganira abanyamurenge. Mu kibazo cyari kibaye umuntu umwe, Siberika ari guhaguruka avuga ngo kino kibazo ni cyacu abanyamurenge turacikemurira. Ariko barafunzwe bamwe muri Siberika. Abafunzwe
nibyo twavuze ngo ubuyobozi bwa Kasarani tibuteye kimwe n'ubwa Gidurayi n'ubwa Nairo, I think tibuteye kimwe n'ubwa Kayore n'ubwa handi, ariko ngiye biza kuba bya handi bari gukora iki, bari gukora ikibazo bita ngo ni uguhuza bakakemura kino kibazo kita effect kuri polisi, kubera ko urumva ni ikibazo cyabereye muri mu kabari kandi bamukubise ntabwo ari abanyamurenge bagiye timu yo kwita umuntu, abanyamurenge bo kwicara bakavuga ngo kwita umuntu umwe ntibishoboka. Kandi rero ibi tuvuga n'undi wese azazumvira isomo, tinya ikibazo bita amategeko. Umuntu nimaze guhungireho uzamenye ngo se yahunze iki, ese uyu muntu yaba hari ikindi kibazo afite. Twe abanyamurenge turadabagira twamenye ko twageze mu migi, igituma abantu bafunzwe nuko bataza amategeko, ariko mu mategeko bano bose barafungwa. Uwazanye umuntu, uwafashe telefone, uwaganiriye n'uriya wakubise, mu mategeko icyo baza bita ngo ni kotini utaenda, kuko niwe wabizanye. Mbese ushatse kuvuga yuko abantu bafunzwe abantu byagizeho ingaruka nuko bataza amategeko? Kiye baza kuyamenya kibonzana telefone umuntu waraba kubise mu kabari tutasangiye nawe, kibonzanira umuntu, kibonzana n'umuntu waragwanye mu kabari ngoje kwereka Chayimana hari bivuga iki. Bwa bujiji bwacu bw'abanyamurenge ngo nipe nikupe ntabwo ari bwiza. Hanyuma wenda ndashaka kwibaza kubera iki habaye urubanza, ndetse hari n'ikiganiro twakoranye na chairman avuga ko urwo rubanza rwakozwe n'abantu n'ubundi batabifite uburenganzira, batafite n'akamaro mu bwoko, birangira bavuze yuko abanyamurenge ba Kasarani twese tugomba kwica amande tugatanga amafaranga. Bivuga iki? Sinzi uko bifashe, ariko ndumva sage y'abanyamurenge yakoze icyo baza bita assessment cyangwa se rubanza rwo mu kirambi wacu yafete yarakubiswe, kandi kero yikubiswe rufite rezo niho ubutsinze kuko wavamiwe, kandi wamuvamiye ni umunyamurenge, ariko umunyamurenge wamuvamiye yamutejeje ibibazo by'abandi. Uyu muntu nkiyakubita yafete ntagenda yerekanya telefone za yafete, nta munyamurenge waje gufungwa. Habaye no guherekanya amatelefone, ubwo urumva telefone gani bamwambuye yatse Jafete telefone, urumva niyo yafashe ba Chayimana ya Sego kugira ngo bavuge uwayizanye narafungwa. Izo nizo manza tugenda turimo kuvuga, ariko muri ibyo yafete we ntabwo yareze bano bagabo bafashe telefone, yatanze report nk'umunyamurenge ko yakubiswe. Urumva hari ikintu abantu bavuga, uriya hari icyo bita ngo ni commissionary police ireba akarere cyangwa se ireba gace ka gace murebamo, yabaye ikibazo bakakwiyambaza ifa kugenda intervention rapide ukamenya ikibazo ngo ni ikihe, wasanga kikurenza ugatanga ishira. Chayimana mu gihe bavuze ngo Chayimana w'abanyamurenge ni chef wa polisi atanga ishero, hitoreye kompeta rero utazi ibyo ukora tutanga ishero, iyo bihindutse niho ufungwa. Nibyo rero bazira, ntiyakagira umuntu mu buzima uzagamanira ubwoko. Ngende umugorora napfushe bene wacu cyane muri ziriya ntambara, undi munyabyinshi yapfushe bene wa muri ziriya ntambara, umusinga karapfusha hariya. Ese ni gute nugambanira bene wacu kugira ngo bashire? Ibaza ico kibazo bivuga iki? Twese twakagombye kuzirikana ku mugozi umwe, nimba bafite akagara kabo ko kugambanira ubwoko, umunsi kizofatwa sino gufatwa cyafashwe azabura amaherekezo, kubera ko umuntu wese ugambanira undi gupfa sinzi ko no mu ijoro azojayo, sinzi ko azojayo. Ejo bundi mperuka kubona umunyakenya batwika bamujije kwiba moto ngo yundi baravubona amaraso yamuvuyemo ngo ashakira moto. Ni kimwe n'abari abanyamurenge babashira kuri ya misozi ko barashaka amaraso yo kuvuga ngo tuzobeho. Ese niba mara kuya ari amaraso y'abanyamurenge yagwa kuri ya misozi, narangiza gutoha ibiziba akamera mu bwatsi, ese babagambanira bazaje?
kiba gitashe iwabo. Ese kino kibazo cya Yafete njyewe numvaga abanyamakuru muzogendereye Yafete mubaze ko ari akagara kagambana abanyamurenge kubica, ariko nimba atari ibyo umuhindura umubwira ngo nawe ukomeza umurongo kimwe n'uw'abandi, ariko tuve mu macakubiri. Amacakubiri burya ntiyubaka, arasenya, ariko icyubaka ni umurongo umwe nico. Hanyuma bwana Rugorora, tugira tugane ku musozo, ndashaka ko wagira inama abajene. Ni ukuvuga ati hano hari abajene bahabwa amadolari makeya bagatangira gutuka ubwoko, cyangwa se hari n'abandi bagendera ku ishaka. Nimba Rugorora uri Muyomba ukaba ushigikiye bino, ndaza naje ngo ushigikire bapfe aho kugira ngo Muyomba wanje bafatwe nabi cyangwa ari upfa. Nihe message wabahereza tugahita tugana ku musozo? Ni ukuvuga ngo nta Muyomba udafite mubyara we, nta mubyara we udafite Muyomba, nta mwene wanyu udafite so wanyu. Inzu ni ya kondo ya yankana, turapfusha impande zombi. Hari ikiganiro nerutse kubwira umusirikare uri muri FRDC, atenke ni mwene wacu, ndamugira inama, nabwo ati yewe iyi ntambara murimwo si ijya kera, ntabwo mukiyamuvuga ngo muzofata igihugu, va muri ibyo. Ngo aje kumbwira arambwira ngo wowe wabaye mubi, ndamubwira ati mbaye mubi kubera ko nkubwije ukuri, ariko umunsi uzohunga uzobure werekera. Bamukuye aho yarari bamujana ahandi yarari, bamujana ahandi yarari, ubageze kuri etape ya 6. Muri etape ya 6 tosigaye etape imwe y'Kinshasa. Ese Kinshasa aho ni bahagera zaja, Kinshasa nahagera zaja bakangura ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abahungu bajene bose bahari. Tutabari wacu tugende tuje mu kazi, nabanagiye nabo n'abana babandi, kandi nabo nimba babapfa ko barapfira twe. Nimba ni impunzi muri Kenya, ndi impunzi kubera bariya bacu baririye, kiya batabayo sima ni impunzi muri Kenya. Nimureke tugende twese dufatana n'unana tugende cyo kurwana n'ubundi intambara. U Rwanda rufatwa buriya titwara ruri muri amatiko y'abanyamurenge, ariko abanyamurenge twagizemo imirara. Hari imirara ibiri, hari akagara kabani murara abanyamurenge, nibave muri iro mirara akagara kinjire mu murara, tumurara umwe tuvugana abanyamurenge bose. Njewe niyo message naheza abantu wumva wenda ko ari umunyabyukuru, ko ari umusinga, bavuga ko ari abasinga, ariko abasinga bose sa utugara, abasinga bose utugara n'umuntu ugiti ciwe. Buriya hari ikintu musobanura ntimugisobanure neza, muzumvuga ukuri. Abasinga niba ari umuntu umwe mu kagara si bose, hari abasinga baba batabara ruguru, hari abana b'abasinga baba bapfa, hari abana b'abasinga baba batanga amafaranga adafite kwangana. No, muzafata ikibazo cy'umuntu ku giti cye mukimushire umuntu ku giti cye. Njewe nima ngize ikibazo canje bwite ninjye bwite, ariko mureke kugihuza n'umurara wanje wose. Ico no kangurira abahungu batoya cyangwa se abakobwa batoya cyangwa abaga under 14, umuntu wese imyaka 40 under 40, mureke dufate yambe turwanire ubwoko. N'abari bariyo nabo bafite basi, bafite banyine. Umwana w'umuntu napfa, ikibazo kiri mu gukora ikiriyo hano, ariko hari abahungu bari mu kubita igisirimba, ukuguru karenga ku mutwe yagiye kubita igisirimba cy'isasu cyane rwose. Kandi rero abana basirimba simvuze ngo ni babi, nibagende basenge hariya. Tiwabonye se ko Revera Ngarukiye yazamutse? Yubahwe cyane Ngarukiye ahantu uri hose, wubahwe. Kandi yari niwe wari Revera wagaze kubita umukunga cyane akazasirimba. Bivuga iki? Mureka twese tuve mu makanisa twigendere tujire haruguru, tutabara igihugu cyacu, kandi igihugu geze gifatwa n'abanyiracu. Nta munyamahanga uzobafatira igihugu. Nabira tuvuga ngo M23 ndiyo twese duhuje ikibazo, ariko bafite parti yabo, nako dufite parti yacu. Twese tuzamuka iwacu duhangane n'umwanzi wacu gwa ni mukeyi. Barababembe ni iminsi 2 twabitsa kwibarabara akamaja bakaja kurye imisi baza bitangwa ni sinzi ibihuru bagaza baryoboka ku barani bagitoba bazagaza arye ibintu bitwa ngo ni imiswa, ni mari imiswa bazosubirira irwindi wabo bavuye. Baravuze ngo bazotwirwa nako ntibazotwirwa na pi. Hanyuma irindi jambo nakagombye kuvuga
burya umuntu nakavuga ukuri ngo mumwita akagara babinya akagara ngo ni bande akagara ni abantu bagambanira ubwoko ariko umuntu natanga yiwe atagambanye muzaryumve cyangwa se muri komproninge muvuge ngo uyu muntu avuze ukuri kina ni ukuri cyangwa nukubeshya natanga avuge ngo umunyamakuru runaka yabeshye mwanze musacinge umenye se umunyamakuru kuko yabeshye mbere yo kuvuga ngo umunyamakuru nakagara kuko ga ubu twagize inzu zibiri twagize inzu y'abanyamurenge n'inzu y'akagara kandi uzoza uvuga nimba uguze ngo uvuze ukuri iwanyu bamba kuzana amakagate uriya bayakagara utari nako ni amakosa icyo kintu bagenda bagicaho abanyamurenge turwane gusa umugozi umwe turwane umwanzi n'umwe n'umujenesi wawe utumaraho ariko ntibazo tumaraho habene biriya general makanika yavuze ngo indubu zizozuka naho zitari ziri igitonyi cya mbere cy'amaraso ni ukuvuga ngo intambara yacu izorangira hasigaye abantu babiri mu isi umuntu wa nyuma zica undi amaraso ahorere mu isi ariko ntituzogira amahoro tutarabona gakondo y'abasogokuru ni ukuvuga ngo isi ari umunyabwenge nakurikiranye yaravuze ngo intambara y'isi ya kabiri yabaye ariho kandi uwo mugabo yavuze neza yaravuze ngo nzogwana ngeze ku gitonyi cy'amaraso ya nyuma kandi ngo arangiza aravuga ngo sinshaka ko umubiri wanje uzoshinyagurirwa mbihabanya na Gideon yaravuze ngo igitonyi cya nyuma cy'amaraso yiwe ntagashinyagurirwa ntiyashinyaguriwe ntawamubonye bamuhambye kimwe nuko agomba guhambwa uwo mugabo ni igihe cy'intambara kabiri y'isi yaravuze ngo sinkamanikwe nk'abandi bamanitswe yamaze kwirasa abonye ko intambara y'isi yaya mbere imunaniye n'umugore we aho yihambye niho bose bahambwe ntibamubonye bivuga iki umunyamurenge wese aho ari ku isi turi kuja mu imirara ntayihari nta murara uhari urapfusha none ngapfushije ugapfusha none ejo ngapfushije abasinga ko barapfusha minembwe abanyamurenge ko barapfusha biriya by'abanyamurenge bavuga ngo abasinga nibo kagara ngiye numva bitari byo akagara ni ku giti cy'umuntu kurya ntangizi yigize kandi kigira kabiri nta cyama cyari cyaba kitagira bagipinga twigane yahagaze mu mukingi umuntu wese atahagararamo kandi twigwaneho yafashijwe naje n'amakanika nubwo apfuye buriya imana buriya nuko turi abantu iyo imana yore mugaruye ngo arebe icyo abana basigaye bakora nyuma yiwe yakubona na tereninzi ariko bivuga ngo bijye by'akazungu abasinga bose babaye akagara no hari akagara ku giti cy'umuntu umuntu wese uzoba akagara upinga ubwoko bw'abanyamurenge hazobiryozwe isi nihinduka ariko se hari imvura idahita hiriya yacu nta sheni idacika mu sheri buriya n'abanyamakuru urazamuka bwacu ukamanuka buriya iwacu nimba tufite ikibazo cy'intambara ejo kizamanuka n'ikimanuka uzoja utagenda wapi ntuzovuga ko uri umunyamurenge uzovuga ko uri uwahe tutagushika so bivuga iki bivuga ko icyo nashishikariza abasore bacu b'abanyamurenge ni ubwo tukagwanya ikintu cyitwa akagara kigashira akagara bakakinjiza mu bandi kandi burya politiki kandi muyizi ushobora gusabana n'uwari ukwanze kandi ukamwinjizamo ufite wese ingengabitekerezo yo kwamagana umunyamurenge mu kagara amuhendahende amwinjize amwishaza muguriye soda baganira n'abagabo 5-6 amwereka ukuntu twagiye dutangira kuri murere basogokuruza abandi badukura iwacu amwize nk'ibitekerezo basogokuruza bakundaga abantu ako kagara kazamushira ariko reka gufata kujenaliza ubwoko bw'umuntu ngo bose babaye akagara okay ndi umugoro sivyo umwe mu ndakagara iyo si muzuri ivyo tibibaho ni igiti cyanje cye nimba nakagara ndi ku giti cyanje ako ntabwo ari generation y'umurara wanje nimushaka kuntu munkura muri karakagara kaba tuvona utugare
twabashakiye abantu bagenda bakabaheza amasomo bakabaganira bapaseri ndi bari kuja mu mapirizo kubwiriza abantu ngo nimureke mukizwe barakizwa kubera iki bibi kwibagana ko ni kakagara kakagara gafite abantu bagito bagiye basebya izina ry'umuntu tuvuge akagara aka kanyagwa nako ninka kujya kwe ninki kaje ari nkinzirondo iwacu habaga indwara yagaze ifata inka ngo nagapfunya yakazama yichinka ibyibushe nziza yego nuko yimereye neza none akanyagwa nako kaje ari ninka gapfunya wa nigeze kubona inka iwacu ifwa nagapfunya akwa inka nziza ikigondo akanyagwa nako nikaje akameze kako none kano kanyagwa ni wariye kugira ngo bakitazi nibaki baranandukira agapfunya kazagenda kamdukiye none kageze hano ejo kazagera iriye none se aba bagabo baharebye ukuntu bagakumira kataragera kure akagara ubundi agapfunya ubundi ni imiti bazabatera injection nibare ukuntu ba injecta abantu baganiza abantu bafite agapfunya bakagabanya bava mu gapfunya kandi nibava mu gapfunya inka zirakama kandi nimara gukama umwana w'agapfunya zumwa umwana utari uwagafunya zo twese tubane tusenyere ku mugozi umwe nose muri umuna warapfuye okay sinzi umurara wa for example wori muri kagapfunya urishimye ko umuntu wapfuye bishoboka oya wishimye no kwishima naravumu hari umuntu nzi muri umuna warashuwa amasasa 6 muri twigwane kamavuga ngo se yagiye mu biki kandi ari umusirikare muri leta ariko nawe ejo bundi muri umunandi yafa muri amasasu yose abari ufa umva iyo sense irasese yishimye ngo barashe muri umuna amara atamubujije ngo aramubujije ngo ntakaza rwana ariko mukuru wiwe niwe mutanze mumva kandi muri umuna warahari uko uvuga ngo niki iyo ndwara rugoro reka tushimire aka gafunya ni mukareke tukavemo ariko nashimira nundi muntu w'umunyamakuru nagiriye inama arabyumva umwana waza wita ngo ni nyiramwe ariya ngo ni amasimba twari dusoje tutageze ku masimba nyamwiza igikorwa cy'ibiraso byiza nyamwiza se nyamwiza burya ari ibisa birasabirana ingare izigara hindi itari ariko nyamwiza se icyana cy'ibikorwa by'ibiraso byiza iyo umubwiye ngo hinduka yarahindutse none kiyadahinduka biba biri bibi ariko kubera kuko bya bindi twavuze ngo mwemwe ndi muri abanyamakuru muri abaye tubazi ntimukana tubeshye tukanakora naherere ngo ugiye gushira umuntu stamina utamubwiye tukaje gushira inkuru y'umuntu utamubwiye mu mategeko urafungwa burundu nyamwiza yagiye gushira inkuru yanje hanze tutabivuganyeho ariko kubera ko nza amategeko cyenegere umwana namaza ngo se ubundi uranzi kuko nenze umuryango we wose urinda umvuga uranzi umwana ngo ati sinari mbizi ariko ndamubwira ati mwana garuka nkwereke umurongo kandi umurongo arimo afite revo nziza cyane kandi abantu bose nabasaba kumugana kubera kuko afite umurongo mwiza kubera ko harimo ibintu by'ibintu bita crime nta narikoze ngomba kwishinganisha mu nzego zibishinzwe ariko mu gihe nyamwiza mbwira ati mwana mama tubane amahoro ntanye kamuga ngo mwana mama tubane amahoro ariko tujane umurongo mwiza haranumva burya nta ukura ngo nta gitugu gikura ngo gisumbe ijosi nabwiye nyamwiza namwe ngo nyamwiza reka nkuyobore nyamwiza ndamuyobora ko umwana mushiki wanjye kandi ngo ntangeze kumuyobora umwana aranumva kuba afite umurongo mwiza kandi n'ibikorwa byiza hari undi muntu wari wajaniye abantu kawunga ese we kuri umunyamakuru ninde wari waheze ifu arayijyanye kwanda ntiyagaragaye ariko narayijyanye none se mu bufico ku mu bufico nabishize kuri YouTube abantu benshi kano kandi ntuvuga kate utubwire umuntu wafashije reka tugushimire nukuri ku mwanya waduhaye rugorora ndabiza abantu benshi baragushakira akanyuma ndi buvuge ni nyamwiza nyamwiza ajanye kawunga hayishira umwana w'umukobwa waramwubakira none se mwebwe muhembwa ajya mu ipantaro gusa none se nyamwiza kuranzi namushimira ikibazo cyangejeho nyamwiza ariko kimuheza solution ariko namwe muzamukora ibintu byiza none se mwakiye akenge mukaza handi dufite abapfakazi benshi nyamwiza suye abantu ngiye simvuga nyamwiza ni mubi
kubera ko ubu yari yamunzanyeho ariko namweretse ko byose bishoboka ariko nawe ngoze kunshobora ambwira ko ngiye gufasha abantu bose bafite ibibazo kandi yarabikoze ariko nta kibazo mfitanye na Nyamwiza rwose yakoze okay nashaka kumwereka ko ari umwana mutoya kubera ko papa we mufata nka papa basaza biwe mbafata nk'aba petit frère ariko nashaka kumwereka ngo umurongo wagiyemo gutukana si muzuri garuke usubira hano ku murongo mwiza ariko umurongo Nyamwiza agezemo muno afite revo nziza karavugira abanyamurenge karasura bafite ibibazo urantegera kandi cyiza ki nuko Nyamwiza muheza conseil nka musaza bakambwira ati grand frère nimekubali so namwe uzaguheza igitekerezo cyiza cyangwa se uzaguheza inama uzayumve ariko ikigira kabiri yatweretse ibikorwa yakoze namwe mugende mudukorere nka biriya nimba muri aba YouTubers murahema mufite amafaranga kayabo k'imiliyoni hakoze kubera kurya abandi bakaburara wabishizeho birebe ese kubera iki ngendya abandi bakaburara ako Nyamwiza we yaravuze ati reka nanje nige dukeya sangire n'abandi wayi yakoze umurimo reka wenda tukiraho dushimire Nyamwiza uri kwitwara neza uri gukora ibikorwa by'ubwenge by'indashikirwa keep it up my sister imbere ni heza reka ngushimire Rugoro reka ngushimire ndabizi neza yuko benshi baragushakishije ntabwo bigeze bakubona ariko kuba witabiriye buno butumire bwacu nubwo utakunze kujya muri kamera wenda reka dusabe undi munsi bizakunda hanyuma hari inkoni hano nayo yitwa Rugororo iyi nkoni yitwa Rugorora ifite ibisobanuro byinshi nuko twari dufite amakuru menshi twagombaga kumubaza Rugorora ntajya yisiga ahari hose bari kumwe nayo abenshi barayizi abamuzi barayizi reka nshimira abantu badukurikiranye kuri Mutomanza cyangwa se kuri Importance Leadership ibiganiro byacu murabizi nakagaruka ciao